Yo, hala form pacho the church of Bibia. Na migiri is Obiara and Shahuri. Edo chedi ampon, and nananum asse, so bia a hoye. Mesum hoye, adomnia hui, kakakra, iguso. Won't menka, a jumasem, ekudi pa. Seni beya, mesoso, menemassifo and sabakoyano. And that's what me will fee. The china na me pay the asibio sadeti kwa akwa de da na wotwe no mame e o menwu masemu asunye de nyina na menya ebre edetena se etimi ya no me mamu nyina mo ache adehemba baby a wo bia wo betimi nkan me mo ache baby a so a woti bia ewie pue wo no me mo ha sa so na isumuso adwuro wo a emwatwo eche mu nyina de shema nene uhumi a enye bone ene edai eye twada emise fiada no me babe ye video ye na pemi nu ni ede bebua papa bia yafu de twedetwe ye fe no history na jimai me bebua no ano nya enam na to sembinti na mebua no wie ye no na brantie bi abɔ no ho asafo hene ye wote midi so ebe ka kire me se ewo ne ntworo yi mu se mu asantefo ye ganafo nyina ebe ka bom ne ya sode etia mu asantefo ne be magana ye mo nwono ne ya hyase ewo nkoranza na kamemfi no because akeka de ebi wo babia no kasa o mahase wo nkoranza no wo saka to aso se beji yensem ya wo tro ntwi kasem na balanti sebi bi ko ni profile mu no o se wudi ni ho so eye basa o bibi papa bi ni wo no na wo sa tro wo na yi mu se wonu mo nkrofuku a on mo time crofobia e fro mo kentampo ensense mo sisi hoyi no me make sure say bejinsem na me de enka me hwe nyame a isanse asantefo na na wo ba wiase no sebi ebinum ade won madwene atofom na de enti ama me kasa ne se wo ye santini na politics abewiase na wukura akodi baby se santini ne didi foforo bia ba betoso edi ye de toso no sebi emwaw enimwaw kwan bia so eno kura no wo nka ho asem bia woto baby na sebi enya do wo asasantini no so wantimi amo kasa ho ban na akofo foforo kasa abeka eche wo wuni identity ne tosumi no se enema etete sa sore na wo ye santini na ukura kopie ebia ene political bro region political bro is region political oti region political voter region baby a eastern region baby a ukuro as identity as asante na okopie ebia no sa wo hu se nkrofo tete abontene na wonu mo ka wo wabakosem etia no a esese mo sore na mo betene mo abakosem yes esa mo sore tene mo abakosem krofo kan tanse mo pese mo eso ni paninti wenti na mepebrekum himasem onso wani obone nananom atenase ani ajapade ho ban obone nkyinima na awonto aso ho ban ompese daachi bi onu ni ho a obi ba be prese bi ne nananom emoja de omudo onu moja chekere eti wakasi ni pe asini ten se brekum ha eyasante eti wa ofu se brekum yasante enti untimi tena no tu esanse onimu se abra kura sase sebi entoantoa anasase fapem no ensem baaye no wosi so se me nana kofa me nana no firi asokware na be kire ba bi omoto wo mhye enu nti na enkrofo bi tano na wo de umpese ene domafo bi dum ne enkrofo bi asore
ba be di watem nti waka wano atum ene yese wabakosem ene omo say omo hyase won kranza omo so meba nkranza ye ungovernable yes sa ka efa no ne nam no a osore eno abetena bonte na okasa nkranza ye bunu sa yede ne nkranza be ye bunu sa kwa be so ne nkranza timi change ni moje wo ni mu e kwa be so ne nkranza nsam kikai empenifo mo to mo hye no isa se mo asante kasa mo jaika na mo ka obi kasa ena mo de bom ho asafanyene ena mo ka mo asante kasa no kura aye mo den e mamo asante fonko na easily to be influenced kotena baabia na ye jaya mamle ne maniem ye kotena baabia na ma politics for influence wo mo ye kotena baabia na ma ye ho kwan na himfo bi o mo so no mo to influence wo mo nanka 1893 ntokwa beba enkranza busam say ene die sikintampo ene obi ebe ka kire me so me man nkranza yon governable no amye de ahya asante hene 1893 kono kubu saw na nano ekwan akora 1893 enema wonu sie chese efritete mutimi nyina mo naso and protect who you are as a people efifie ma babwa ben ba kokofu ba droma kase munyina asantefo typical asantes edi enti na wo so wugina wo na okasa woto okasa chene efo obi die abra ko school ye do kasa na chirchire wo obon nim ho edi na nananom nyamfa protect mu the asantema be bia de protecting nkrofo ye na mu are the people who are not fighting so hard edi bentia hweminuanom ayam papa so wo be man kranza yon governor ampa nipa bi tise na ba kefa nana ba kefa tito ho na so we spoke person ma nana ba fo pem otoso nan na so nana ba fo pem otoso nan nya ne yonko no enya na danfo no sa na sabi mu ko share ohima ya dani ne bai ya sabi na ka ofase atiase a ofa ho a ofase enima oni ade sei kananka wasa na ohima ya dani ba na so sa mu ko shase na mo ye madwese mo be kreti niam to ho ene ye wura hu se da bi na na bafo pem otoso nan e moja kro no ala o mu nyina ade asea eti se mo nhyehyɛ a mahyehyɛ nti me man me nananom be kasa na ye de ayi bafo pem otoso nan asi akonwa so ene mo ne wuye ena mo hyehyɛ nyina mo de ko hyehyɛ firi mo ko bopo efiri dwenim ekọ so makọ doma ebo mu tide so isasa na mahyehyɛ na sensi a sanya mo kasa makọ mo ahya ase kintampo megiedi men kasa menyini megiedi isasa ye wa na prince eba abonten be ka se yewura ba panyini na se tu ba panyini efe na ba fopem sebi enyare sebi abra wonum prince no ene macho mafo ene di na chi abo ne chidom yanya obi ama na mam apart from kokofu enyene abusua panyini ya wo ye na ba fopem chiame apart from no mi hunu be ma bia I am telling you mi hunu be ma bia is as a people mu kram identity intentionally because of so obro region you want to please one person also no ni aden nkrofo boy press wo ya bruni ana woto abra wo nya bruni ene eto bi kwa na ka wasante kasa wo fili sam nkrofo bi di watem 2% of force na akabono no ana na won ka sante kasa na wakabora ka ho breku mi hima o ka sante kabono adenti na musuro se mo be prove my identity edi entia I just want to ask abako sempe mu na ya bruni kire yei abusua be mu na wo de bruni bo kire yei untimi e chese wo no mu ni hwe but dentary yakoko nko ni nyina na ya de bunu ahafo ato ano ene yasesa abrofo no kura be ye ebedi asante so 1900 no wono kura cha administrative ni mu no omode efa baako eto washing asante efiri wanchi eto north east asante be mu politics ye
Kwame Nkrumah baye obayi ni nyina free so ya ba region kura no ni nyina de beto Ashanti region 1958 obeche mu 1959 tedepo ana ode hobeto ebon ebron half region na ene mo pesa mo yina nchirima na mokofa identity bia na eni nipa no enka ho mo fato wo mo so panyin na betra TV so no kasa ena ebonofo ena ebono region brofo ade no so ntesa Asantefo do so se no obi a obon ni mo eti ye de ye moa yantra ho ne nkrofo nkreti enemies ema yankasa ye nkrofo ye ho nipa na sabi ye de kasa ye se yenye eti ye pese ebusa mo nkranzafo se ohini ba kefa wo your spokesperson nana ani de no obo kwan so minim se wo ye mi wura papa nyini na so sabi wono ma me sapoma ko ho no mo anko ho se bonofo o fa no mu tu ana ma free ayi amokom ama ofa dudo nyina obewu ko de sabi anyado mo anko ho se bonofo modu ayi nyamfo man mo anko ho se bonofo modu do kron kwanta nuno nguro mudjur ho ena mu beshi asa nkrofo yi ena omu kremu masase asase a wo papa edi asante man ni nyina moja ebe koje ye woni mi pe wuye krache sa nkrofo no me wo fa no me nananim bi wo ye be ku make sure se wura na yide ne ma esa sabe na o se etu owu se so poku ware bo ne ma eho ban esa nse se ene aka santimemu ene ye kasese bi ohene ba na de ne papa te ase etie wura poku ware wanye ne ma ne ncheje mu isa se ne wo fo se tu ena ne ma ene wono abra mo kro no se bi anya do mo kwatra droma kese nansa na mo kwakwaye ni mu no da ben na ne tachi ma hene ankane yo yikuni disia ni abi ase ene boyem da bay na touch my here even se ba politics brey kura touch my here woni ni nwia epanyini asante here so sajman prempe enya nsa wo so se kwonfa stanosu bi ni mano no wo bon kura za di ka ho enkura za se ye kwaye mansufu kuro ane pena ne yefiri e won tan na so abera ye konka mansu ni wiye no enkuro ti se pena ne yefiri no mu ne amawi ni mu amawi kodi ife so hene ho esa okun bi a ombebo ayi nkuraza. We have to be realistic as I see a kind of correct and nkuraza ni ba heart ni bi anu aba begina bonten and nkuraza ye bono. How dare you? Who born dog? Na na bankefa who born dog? Emoja na bi egu ye no wo se na de ye ka ho e ya santefo na kokon Asante man and a kokon. Asante moja ne hwegu ye. Obi eku no wasako ni mu bia no ya santini. Ene politics inti. Ene Kwame Nkrumah dawro. Ene amafrafo bia ya influence wo madene. Sakrofo ne ko mba bonten no. Wo mu ebinim nim so mo na nakachlo mo se ye firi mampon ye firi ha ebinim nim o. Yeso enkrofo we kremu bro. Na abe kremu a that is entirely up to you. But asase ni adehye ni nkomia yensesa wonum bet right tini edi moja nkwa na di ade tini edi adehye nkwa na tohye nti obi ntimi nsesa nkranza e bet right nasa na yete ho nasa mon nkranza mpanimfo apart from kokofo abusu panyini yo ye na nabafo pemchia me ona e be ma asa samuti wona samuti min kasa because of you want to please so call whatever bon it but me can't back us my chest mo ye bonofo and then krobi to say manso e kobi say pene e kobi say ye firi and then krobi a manso hin na hye manso hin na se no ye won kranza ni mu no anu ntina mo ye bonofo anu dia na mekasa na nanom any abre in the sense asantefo ya ton ye image ye jure baby a ye ntimi protect the asanterism ni ye protecting krofuko obi sane ye be obi me attack ye image na na ba kefa wo
na menim se wo ye nipa a wadwene mu do ena wonim se wo ka ho bi na de ekoso nyina ekoso ane with the information wonu mo say wonu be so de tia nkranza aye no governable na kintampo hene o paladi ho emo o paladi ho sa kintampo wo dia wangrafo a ebi friduwa ne mo niema na sabe no mba manso ebe di dwa no ade na onum krem se kintampo yo no dia ha ade ntia sante hene kon asante hene oni gonjafo ne bohye bupe hene ena asante hene bohye bupe hene ena asante hene bohye eyede nene obi kremu bupe hene wonu ha ne bohye wone bruni bi bohye oni asante hene bohye bupe asante hene kon ya bowura bupe grosifo ni mu wokubo wura mu ena grosifo kremu kintampo ena yeda sori ya grosifo da hapo ye friend dagafo ye o masase ye dagahare e kremu ene ye kasei finu nongro na nata nkrofo e kremu sasase no na so mimremu obia mi bremu kranza fo aton bet right ene nkrofo bi ti said na bakafa tie bontene e kasa nkranza ye bono na panyiri biala ntimi sore ye antia ne se jankwa sasam na nya no kore apart from kokofo abusua panyiri na sa na nkrofo timi ye betrayer hwe moja santema kagu sa na momam ho kwan 1893 ema nkrofo bi be hye mochi asante hine ko ma to hye e wo dwira se kire dumase wo to hye se kire dumase to hye tachi man asasi asante hine gima wo agima na yire agima na ma hwe asante moja ye sacrifice ye just imagine reflect for when it bubu hwe moja asante make sure say we say to the man and nana no benya baby atena look at the broad yes sante mine e ko de je sansate we nyina and now enjoy yourself it will so be kasa wo fere so be kan de wo fere so be kan wasante isa san krofo bi so ko from 1950 na abonofo be ba be didi watem sa wo kan wan kasa wasante kasa erade nana no tiase na kroza bosom fina asase manom enkranza abosum kasia tumia kasia gu nkranza nyina ebeguso abo asantema ho ban esanse sebi enyado sebi abrawo asante opere ne de no hwete ne de ana ya de no bi efinu rongro ha na sebi ya bayi do ayi do kran kwanta beto mo nananu ho na mo nananu sereye pacho se wo no mo nko sa abra mo nanana tewu na ne wo ho na nkranza fo fa mo ka mo ho enkranza na de mo kwotena ba bia o mo tie ne ene munu no ngrofo mofo ye from daha ana dagafo ene mu kremu tese mo se nkran enkentampo ye mo de kentampo ene fa nkosia ene mo ene fa nkosia esase nyina nkranza hene dia nkranza hene edia na de etie mo ne bere nkranza no anya satan na motan asante o motan nkranza kuro no na sase no ti pesa mo create instability to ho we know sanie obia mpesa sumdie beba obia nyemere o ene korabo ni obia fi sa na ye kasa kire ba muntie 1948 sa na nkrofo de Hitler se Nazifo Holocaust ese se won mo ho e boys won born aba na British for no ma bopo dada no won no ma bopo dada from 1917 British for years on be ma Palestine for on be ma wo mo independence sa bra no mo declare
Zionist state. With a $2 no be any sazem we. 1 year conference bopo instead of independent, you know, near change. The fake Israelis need to worship for every go. 1937. And one minute $2, one declare Zionist. Assasia, one see on Bemo independence. 1948. And one the Holocaust said Nazif war at the fetra at Tata one, no one must say one go cheap him, no one call. And there, and Crawford now, you're on baby trying. And then they are killing the Palestinians. Gaza. One more dibby be every woman said. Salana. And then Crawford Doma, Suma, Drobo, Aquache more for chi. I sweet at Casa. Fabra, sorry. Go enjoy your milk. Thank you. I question more for it. I pass some creating instability. Your mom baby intena. Fulla. A brimpa Asante. Asante. A brimpa Asante was conquered by the British. 1900. Na 1902 woman integrated Asante as a British colony as protectorate Marlborough a British form. Fulla. Abra one mo ye lay out no. Fulla. Yo yakosi broni commissioner. Echirese. Every enkranza every bupe. Bosha eya ano. Besere ko sechaduma se. Besere ko adira. Bosha ko tachiman. Inti enkranza se kasi eche kro ni mu a. Eye enkra kasia bese num. Ye enkro bese eteche bia ase. Bonne bay, ye na mo so mrante na maba wogu internet so. Sorry on man na ba for pemunya hoto. All because of the embun ideology. Na memremu obia. Mi bremu mu nkwanza fo. Sama yi twhwe ni mu. Na mrante na maba internet so. Ni e kasa nkwanza ye bunu. Nkwanza ye da ye bunu. Fie ma ayasante. Boaben ayasante. Kokofu ayasante. Doma kase yasante. Ekuro bayi na susu eya kasia nkranza wonmu ye enipa foforo bia wadadan asantefo na memremu obia na ba kefa esanse wo susu ye se ne tachire ma yes Mrs. Lordi na Mahama wo penna semunti wo take advantage no eye ne ma wo pe menwia no 1893 na kan kranza said ye kuro bia ye sode ya ye de ye mabru ne emnante e kwa santemen ne ye tire ni binu mo de kwa asra adwuma no na nkranza so te saa wo hini asabre na obedi nkranza de 1893 enkrofuku ya be hye nachi enebunu afedwira ozo mbama na kofa ntokwa bai santokwa nimu na mkofa adagafo yi so ahunde era onwode ye mo Wahu ade omode yemo kofa dagafoi din krofo weni machi in ideology of abono awon omode yemo ko sa won be kuti asante emme ni pe wu ye wutimi kuti wa omoja ne de bebiu ni pe wu ye nyekuma shishi kura hodo enumu ena 1883 ho 93 ho na prempe edene ko na woni ma rawu sebe wo arawu sebe wo mo se sabre no ya nkranza hene de no ho oto ne bet right e de no ho ma wo mo yo ko fa sa dagafuwi omu wiye e no ho ma mo na sa mo no krom no koma no enye sa mo no na da wo no so na emom eye mo ayam enkampochi mo che wo mo nchia and that one so next one use this ideology and this history and the kremu say be kon ye and ye be koma nkranzafo and o mbema ye mo bra mo chia mo kromu ade de na mo ka obi giswa de na oka ha mo ye grusifo mo bamboy mo nkrofo ebigu ho mo ye grusifo
The first encounter ye do kron kwanta. No ngro e na mote. Enne that is a bakura bedi asante so fulla. Wodro map no. Enne ko bupe hina ho. Ko bupe hina ho. Ko ka chese bupe hina ho no wa de boy. O ka so ni asante hina. E cross asante asante hina dia. Basi ko dira sechire duma se ko sechire duma se kasa wono wa de boy. O ka so ni asante hina. Basi ko odura oni asante hina boy. Ko tachimai oni asante hina boy. Na no atachimai hene. Ni kontire ya kwa to bobo basi mu onu be ya first say press conference on be okan o se ye wura besi atwam akwa asante bia okan o se ye wura ko na asante e chese woni asante hene bohye enti nkranza asase nyina ya asante asase na so enemrante ene maba wasi internet so ana nkranza ye bono wo de okoye na obi kasa wa kofa no eti wo de onye wadwene se wo kasa anu so besia onye wadwene se wo kasa anu so be patronize eyenim guasesem na na baka efa ma yehu bio so babontene be kasa nkranza because you are the person na kosa sa na ma we bu pay ne wonne ebono mohye ti se wo keep what the sad ya to nkrati mu a e chese nkranza asase nye won mo de ya bu pay ne ni asante de bohye edura hine ne brum mohye woni asante de bohye Sachaduma se ne brum moshie oni asante ne boshie. Tachima ne brum moshie oni asante ne boshie. Ye onu nyina nim so oni asante ne boshie. Eti dia na wokekeka. Na mo amo asode no amo se mo bema nkranza mo nuno ngrofo aye ungovernable no. Ya mo paledi mo hu. Aye mo nsu emfiri wangrafo no. Wangrafo no mo di o mo lemu. Anya se ehu ne yakoso. Na sebia ne Ghana ye Ghana enye se obi be twese kan atwe nkranta twetwo edwuro enu dwuro so a obi abesore se oba de bema obi na obetrase na so anya nwuro no na yina hye constitution ase de adenti na wo muofo mu no ngurofo ya mu mukuro ni no nguro adenti na mu free se enne bia ya mu kremu se mu de ana mu mfa nko court ana mu mfa nko National House of Chief adena na mu mfa nko Supreme Court because you don't even have evidence. You are claiming something you do not have evidence. And what is a fabricated history, more fabricated story in favor of you. And a modern walk on joining and Najima Bedu. Now, what can so about Bankranza or by the oho? Now, the crowd will weak, say him for me and Sunday Bahomaso, winning Bahoma. Bahoma Hornet is so. Bahoma yet so. What do you about Bontine and the custom? Na young cranket and Katia and Nanamunti. Ye did a man also. Na yesu na nanom ahusem ne be ka chem se oyire bia no wote ba wo maso a ne di atem woni mamamda ni amane na ka ne nua ba me kase de eti oye aduana pieces o mo fa eja na krama no ho fa eja ne ba he no e o fa no de se de onu krama na de wan fa no wona nanom ba o mo di jabai anaso won mo de krama ne ba he wona nanom ba wo mo de ayawa bai. No, but na ejaka. These people are not serious. There's always so many to change the history. It's as we say, what the advantage and Crawford do not as for. Now yes, Santinia sorry. It's as a one sorry say pet on better. Bridget Beer Columbia nep Mobia who saw ya Santini. And fancy that. Who Central Region, who ya Santini, provide on sorry na protector. Wo Eastern region we Santini be strong. Ukrokodi ho ne de beto Eastern region chese we Eastern region ni. Ye okotokufo ho meme nana no wonum. Frepa maso ye memoja. Nana memodi wi a ebisi. Meme nana ne atifa. Atimoda mi ko no. Obi enu obeti me be de obi aso. Ade ya ka bom we ka se chechire ya chechire. Obi entimi fan sanse no. It is a team region. Who ya Santini? Sorry, na you Santism. Emu biala. Emu biala and political boundaries and care traditional boundaries on. Broad region and your Bonfordia. Name my collective of Encrofor. And your collective of Encrofor. What's that growth way? What enough for equity our dear fra? And there.
Yet ho masore ekremu ensase ewo nkranza ena nkrofo mo tan asantinti no mo ne nse nkranza hene kura besu akura de nene ene yet ho obi asore ma babontre ahemfo sheda bopo chechire si ebe puri asante down titi no di otibere we ne kra ho maso we ma ahemfo bopo all because of asante superiority now ya santini na ukura kwedi ena wote ho ena di bia obi ape no de fraw ebi from mfantefo ezazo ukuro central region ebi from okuapemfo ezazo ukuro akwa gwansim ebi from we mu nyina mote o makoma moto ato de dia na mo kai sa mo ya santefo ato de dia mo kai bo history ato de dia mo kai mo nanan mu nchi nyame betwia mu binu mo ka na menua eni ama ekosu nyina wo hu ni social media wote abakoseba hodo bebere nya ne kware so onum so omo osa abakosem no abrofo ne baaye no onum chochoro nkofo bebere nananum asa abre no no mo sa abre san krofo kro ya omo nananum bi no abrofo chochoro onum nsem abrofo beto hye ti di osusu yese asase bi ne dia no arenje no onum pankokot kentampo sase eya sante hena sase kentampo asase eya sante hena sase asase biara won kuraza empotam obi antimi nkiremo esanse yeni adanse ekura ye wa danse obupe yeni adanse ye wa danse tachiman obi antimi nkiremo sasase enonto nkoda minya meba mame entumeni enhwe akora nde woye meba sisi